Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Traditional Headman Meet Awareness Program Dipujoy Singh Doloi Auditorium Holalong Pemanpon. Phaikunini Phaitrok Arni Dipujoy Singh Doloi Auditorium Hall along Karbi Anglong Amai Lapen Song Korapli Sosia Tumpen Patir Piponsi Traditional Village Development Council Pen Customary Law Awareness Arnisia Pharman Pamanpon. Labang Somaya Long Karbi Anglong Thi Hekpen KRAMA Phu Dhorom Singh Teron Kongchun Bang Ropen Hanse KFMA Phu Avinas Ronghang Roton Terang Chief Convener 24+ Organization Litson Rongphar Convener 24+ Organization Silong Karbi Students Association Tezpur Karbi Students Association Lapen Bang Suri Sose Rongasaratum Chetongdun Bang Somai lake Traditional Village Council ke Panchun Serangji Lapen Rongasaratum Kelong nang Jakong Kaching Thuramo Hei Huyanta Kelong nang Puthak Hei Hui Mealong Chetanpon Karbi Anglong 62 area long halaso aron ajakong abake keber tipusi ili tungge pumona nonata tum ajakong long abake angton duet son pumona Masih ini bukan tunggu bangga lalu. Pilih acara saya deklarasi sebagai ini aklong dari lingkungan. Jauh sih ini potensi ini tuh sudah jalan awal. Kenapa Karbi Anglong Autonomous Council untuk langsung hak arti ini potensi itu kita bercakap dengan komplek. Lalu kerja dengan komplek ini. Ada Nona cikui jodoh kau bersih Karbi Anglong Autonomous Council atau militu bapak masuk ke Cinturago arong napalele pulutan le militu kerja langsung kerja bapak kita hello pilih langsung kerja sama sudah pulutan le komane rumah terang senang kali kali komane arong bisa nasi ada kedua kali komane rumah nasi ada kedua kali Komane berapa solusi Lamake ahompet Karbi Anglong alo Karbi Anglong private teman kalau saja kau traditional system pacari belum ada kau ya lalu proteknya lalu itu proteknya itu di blok kita lupa cek blok kecerai kau ada kau Ili tu juta lagi mesti kare ili tu mau jago benar. Ili tu ke bala kerja mesti ili tu mau jago benar. Kalau so jago ke kupilo. Development aja kok ini tu benar. Development tu abe kote ili tu juta lagi klaim boleh lagi. Kecil pura lo lagi klaim boleh lagi lo tak kewan bilang ke. Kini saya tu Upper Degrumalong Village Upliftment Committee VUC Tumpen Patir Piponsi Aroi Okke Torlapen Kepar Hikachepate Arongaje Kepamanpon Nilip Ahawar Lokhiram Rongphar Arong Adung Het Degrum Aroi Along Okke Torlapen Kepar Hi Arongaje Mate Kachepate Village Upliftment Committee Atumpen Gibi Ponalong James Phangcho Ratsai Klempang Phuman Peng Kedopen Chetongdun Sorkari Gaubura Dakiram Rongphar Nogen Be VUC Mephu Biren Ingti VUC Chunbang Lapen John Rongphar VUC Akleng Sarpo Tum Chetongdun Lapen la somaya long arlo somara tumaphan ke engkrong pen ke tor lapen pin somara tum ke par hi pen ke parisi pache pate ponlu kado kabe labang soarong aje along bang pharo hini armu Chetongdun laso okke par hi aphan nong elapen ke hok alomati certificate sitame pipon lapen kado kabe tangka maha lapen bidi soreanta James Phangcho Ratsai Klembang Phupensi padorpon bangso okke par hi along aprang sianong e kelonga bangke Ronjon Rongphar lapen okke turpen aprang sianong e kachepalong pon lake Vedon Rong PPC mesen pen anong e suri hini chepalong ponlu Lapen Upper Degrum Arad aphan longle chiri hini phuro yathe ke eji aphan phuro yathe ake joy pen pipon popusi rat ang no chichak tekang
Nijang Karbi Anglong along men meji ke parlo mena rong along ke do Karbi riso nimso club non ke wangji phai kuni ni phai inkorai siar ni sertalin katalon ponji aphan kachesik chedang ke chengpon la so sertalin katalon ponahut ronggrup ke paklar pon chenji mate ronggrup ka chelang pon mesenji aphan phai kuni ni phai player ni pen rong along ka che helat atowar mena rong ari soe jang lapen club along ka cherap donatum chelang si towar ke pang thirasai ke chengpon Dongkamukam Penjitul Ronghang, Karbi Anglong News.